Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngireng moret-moret samangken ngedingaki tuti ala kuagi kecung mature ping pilo. Ping pilo ngalak karet epa cecer. Ping pilo ngalak sere pengon bunter. Ping pilo teti moret kotu acer. Ping pilo budi Nah, bekna ampon miarsa otabenge dingaki tuti akecung ping pilo. Nah, bekna ampon ngedingaki kecung matura ping pilo. Artena bekna samangken acer pangaceren basa matura. Ustada ulangi, salama ustada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga ret-moret cakap bina sehat engki. Sebelum mulai pangajaran, miring maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bekna ampon ngedingaki kecung matura ping pilo. Artena semangken bekna acer ala guaki kecung Madura. Menyanyikan lagu Madura ala guaki kecung Madura. Ping pilo. Nah, paneka esena lagu ping pilo. Bekna bisa akecung sareng epu otabe epak compoan. Paneka esena ustada macaa esena dari kecung ping pilo. Ping pilo ngalak karet epa cecer. Ping pilo ngalak sereh pengon bunter. Ping pilo detik moret kotu acer. Ping pilo budi arema lepenter. Nah, Kak Dinto beda ocak ping pilo detik moret kotu acer. Pasera se kotu acer. Nah, se kotu acer neka moret. Ara bapak kotu acer moret. Sopaje penter, makle penter. Lanjut, ping pilo ngalak sereh pengon bunter. Ping pilo pengon bunter pada raja. Ping pilo budi areh mon pas penter. Ping pilo tantona ketireng molja. Nah, Kak Dinto esena dari ping pilo budi areh mon pas penter. Ketiret muret seacer duki penter. Mola penter duki orang se molja. Molja mulia. Orang molja. Bana oning apa sih maksud orang molja?
moljah neka manosah se cintain sarang oreng tak kamusoen orang se hormatin. Nah, jadi moret kotu ajar supaya penter tantona pas detih reng molja. Nah, paneka pertanyaan sekotu bekna jawab. Esena bisa ngalak dari esena ping pilu. Nomor situng. Siapa sekotu ajar? Pasera sekotu ajar? Sekotu ajar neka moret. Nomor 2. Pakakah sekolah apa sekotu esambi moret ke sekolah? Pakakah apaan sekotu esambi? Poklot, buku, otabah, setik. Jadi bekna jawab situng. Nak otabah 2 bareng otabah pakakah se esambi ke sekolahan. Nomor 3. Arapa moret kotu ajar? Sopaje penter. Nomor 4. Bila penter atut asor ka orang tua insya Allah odina tertireng molje. Nomor 5. Bangun nah sereh. Ini sereh neka ki beni sereh. Sereh dia Arya bunter. Sereh neka tulisna kalero. Neka sere, mon sere neka daun. Mon sereh neka. Sebiasanya guna aki sarang epu depor. Nah, samangken bekna lakoni kacah pak polo situng. Romawi 2. Cecel soson tole okara-okara Arya seti kecung ping pilu se tepak. Beri nomor Ibu Dina Okara. Nah, panekah esena dari kecung ping pilo tak tepak. Jadi bekna kotu apa ringi nomor Ibu Dina Okara. Nah, coba sekak dimah se nomor situng. Ping pilo ngalak karet pajejer niki ping pilu ngalak sere pengon bunter. Nomor 2. Ping pilu dadi moret kotu ajar. Ping pilu budi arema le penter. Nomor 3. Nah, ini kan nomor 3. Ben terakhir nomor 4. Jadi bekna cukup apa ini nomor Ibu Dina Okara. Lakoni kaca pak polo 2. Nah, samangken kunteng pas tempel ke kenangan seela tersedia. Neka juga okarana tak tepak. Bekna kodu nempel neka kaca pak polo 4. Jadi kunteng kaca pak polo 4 neka kunteng pas tempel kaca pak polo telo. Coba sikak dima se nomor situng. Engki sikak dima. Neka ping pilu ngalak karet pajejer sampean kunteng kak dinto pas tempel kaca pak polo telo. Saya nomor 2. Nah, ping pilo dadi moret katu ajar. Ping pilo budi are makle penter. Kunteng engki saya katelo. Nah, bekna kunteng pas tempel kantor. Ini kan nomor 4. Jadi bekna andi delok tugas. Ngese pertanyaan apa lagi nomor ben saya katelo kunteng okara kaca pak polo 4 tempel ke kaca pak polo telo. Cek kalero yang ki.
Alhamdulillah, moga-moga ilmuna paringi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.